atuka jingjingin guronga zon chuan anu in bazar lama akal thu a shilwangin zong turin phur zetin a chhuak ve nga la noodles dora kalin a order nga lai chuan chairman lo lut ve in dor nei tupa nen anin sha chadana chulai hmuna chuan akal fauti jingjingin a sha chuan makati hle an noodles ngai na chi ala in angzui bok nen atopa chuan shelo der du tabik lavin chairman do kan chu a zom ve a chairman po chuan engtin ma alo tibik lawa an pahni chuan thil ei pa in an ti ti a chairman in gurong tharum manga shwai ho atum to don lo thu a soi chuan jingjingi po chuan lo pompuin itupani a adu dan le ngai dan sha sak chu iti tur zo kani ti in a shila chairman po ina chhwasana changa jingjingi te kyanga gurong a chena changa adanglam ve to zia le puitin kong a zo zok zia a muwanga ti ani ti chu a phabik lawa gurongan a ho to thuwa a ron texta ka chuan a ei tur noodles pektirin chairman chu akal sana in lama alet nu chuan gurong nen an kalna in zot ve ve in an lo in zon kwal ve ve ti anin sha chuan an nui le ri a chuti lai chuan Mr. Shu chuan phone call dongin an chen na in nei tupa lo ni chu in chu man to pa ngai taka shalna a mu wangin a ranglama chwasan va turin a ron ti hi alo ni kumsom chuang an lo chen to na le in hlui to takani na a chutia anga leidu an omte thut chu makan ti in chutia anga rangte thut lutuk chuan in son chwa maina turen shebox si lawa sumlama an nei a be thambuk nen an ril ru chu a ha hlom hle a an chung ko sum nei zong zong an tho khom po in taman nei thei si lawa guronga ne in nei tu bia ka in chu aman le chhon adil zok mai tur thu a soila in chutianga mishang kuta in nga top chu ti chi ni in an she si law Mrs. Su chuan a lei turte an local ani chuan in chu a upato in a chha to zia shila leilo tir dan ngai to chu an ti the om chun ni in a sha a midang ho chuan be sei omin shewak lo ma se an hnial du tabik law in lei tu tur local hun su lo ngak chapin ma se Miss Bayan mu chuan makan ti hle Miss Bai chuan gurong chu ho du lawa chulai hmuna a tlat wanga ni thu soin a pu thu pe ka ni thu chu a soya an contract chu a pe ngal bok an chung kwa a anom nu chuan gurong chuan ama wanga chu tiang boina an tok chu ngai damadi la Mrs. Su chuan a poilo thu soin in chu an ta ani ngai lo shim shima an lo omrei to wangin an ta emo an lo ti man to zok ni in a soya tuna chuan mundang in sun na hun rem chang ani zok thu chu a soya jingjingi le apai ro engma soilo ma se an ril ru chu an hle ti an mela chuan a sha thei thung jingjingi chuan ti tura nei thu soin pon lama chuan atlan chwa san ta hloma restaurant a bokal le in chairman ne nanin mule a engwanga anin su leitum nge ani azo zui bok chairman chuan amma a aril ruwa khat chuan gurong shwai le theidan om chuna angai wanga ni thu soin tuna chuan chutiang ril ru apu to lo thu chu asoya contract po alo nu dole tur thu chu asoi ta bok jingjing ne na chuan gurong chu aril ru ne saka company ya le tir le tur ti in kumsom sari pariat la ya ni to a gurong cha chu achung ko nei chun le adin mun thak thei tu ani ti shilin jingjingi chu adu hle ti sha in athu soi chu azom ngei don ti a shebok nen aril ru ne saktor chuan a nge na jingjingi po in khongai ve dewin gurong chu company ya ale tani po in adu ang taka khosaka athil ti na a inro lo tura intiam ve thung turin ati a atupani a ama arin na ngatur chuan a shil ve thung bok gurong le jingjingi te chu in lo tur dang songin an chhuaka an kal ne veng chu in a tha in a to hlom bok nen jingjingi chuan an sum nei nen a in rem lo ti sha in ho chu a rota ma se a ko mu tu pa chuan an ngam na zat man a om ngei tur thu soin a tur lui ve tlata gurong po in en ve shim shim chu a swal lo ti in a shwai lui le ta nge nge an in en la chu aman phu loin azawin achangkang em veka alwa man la chu atlomin anei tu pa chuan an lwa lo lo mel tak hian a soi box si a jingjingi ngai chu a tha chia lo gurong chuan chu pa chu signal vatin jingjingi ril ru ne sak ngei tur chuan ati a
chu in chu gurunga in ni in a in ani ti an hria chuan an du don si lova chu tiang zong chuan arukin ma alo la a ma se jingjingi chuan gurunga phone man sak dilin a phone na changa wifi in connect chu mu in chu gurunga ta ani ti chu a hre chhuak chiang ta hle boka gurung po chuan phat ngai na a hre bik lawa jingjingi chu zui ho in ati taw chu thlem tumin ngai dam te chu adila an chung kwa a ama wanga hun har sa takan to ka in thiam lo wanga ni thu chu asoya jingjingi chuan chu tiang tilawin apu chu mai chana mu in biak pui zok tur chuan a shila gurunga she mela mu chuan jingjingi chuan chairman chu apu le achung khat nei chuna ni a asya thiamarin thu le voi khata beve shimshima chu tianga alangai renga ni chuan ati lui to mi alo tur thu soin gurungan ama hlata oma du lo thu a soi chuan abial nu le a bodyguard ni a company ya alet le emo an ina changa achwa ka ni po in ani na le anin card chu apa ngai reng don tia soin gurung po chuan jingjingi thu soi chu apom ve le tange nge atu ka chuan company ya chairman mutur chuan kalnga lin jingjingi te inan leina contract chu kengin suit le tur chuan a shila company ya chuan a le tanga mase company a kai shwai dana inro lo tur le adu dana kai shwai adil chuan chairman chuan engma soi se lowin alo pom maka chu mai ba ka jingjingi chu mei chefel takani thu chairman chuan alo soi bok nen gurong po apu laka chuan aril ru anem ve pha ta bok in lama ale le nu chuan jingjingi te chung kwa po thil omdan shilin jingjingi po afala bia in apu nen anin hmuti asha thu chu asoya jingjingi chu ain thiam lo hle mase gurong chuan a thin rim lo thu le apu nen anin kar asiam cha chu alom jok thu soin ale tani po in a bodyguard anga company ya chhor chhun zom zel atum thu chu asoya jingjingi po gurunga thin rim lo chu a hadam huai company a nan chan ni ma sabera chuan jingjingi chu bodyguard tani angin ain chei uluk le a inven na po anei tha hle gurung chuan hadam taka omtura ati po in a bodyguard tani angin a na hlena du thu chu asoya engthila po gurong chu ven him atung ru hle a motoron chuan lai po chuan in ring rengin a oma gurong po jingjingi omdan chuan anui ti za zok hle company yan thlenga staff te chuan gurong a kirle chu an lo lom sap sapa pangpar pe kan tuma ain palawanga Mr. He pangpar a thautur po chu jingjingi chuan lo man sak thlapin an kalson nuwa staff ten jingjingi le gurong an soi zui sap sap chu Miss Bai chuan alo lom te chiam lo jingjingi chu na thok dang te bula chuan omtir ve in Mr. He te chuan gurong a bial no ni ti sherengin na po chu an tho tir ngai lova Miss Jin chuan engma shelowin chutiang na thok thar si a ol lutuk le midangin andu sak big lutuk chu ngai theilovin ti tur te chu a pe a atir kwal ve bok jingjingi poin om mai mai ai chuan alo du zok bok nen atir na lama chuan akal ve maya midang chuan gurong alom lawang ti an hlau ru hlom hle thung jingjingin abung ro Miss Bai office a ken lu chuan Miss Bai chuan alo be thadu lovin bungro ada na tur po chu a shil mai du lawa jingjingi chuan rit ti zeta keng rengin Miss Bai na a chan hun chu angak ve reng bok anua chuan Miss Bai in a chan du tak lawa chuan adokana chuan ada saka Miss Bai chu thin rimin ani na shatur chuan a shila jingjingi po chuan chang le tin adu du ti sakturin a hnuaia thok ani lo thu le gurunga bodyguard che ani thu chu alo soi khum ve maka chuti lai chuan gurung po lo lutin jingjingi chu ati tur ati zo to emzo tin a shwai chuak ta daya Miss Bai ro gurunga jingjingi angai sak lutuk chu alung oi lo hle afala anom nu chuan gurong chuan anin kar chu midang ho sha tir vek mai chu adu a jingjingi mi pa ngai ang maya an ena thok tharani awanga an tir kwal chu amita kham thu asoya jingjingi eroin zebri ala du thung na thok te na gurong an hlausia asya a abel no ni ti an sha chuan an en dan dang lam vek don ti ashat wangin la zebri sham sham chu athanga
chutia anom dun lai chuan Miss Jenny khan lo mu in anin thla rang hle jingjingi chuan chuan lama siam vata gurongi ro in alo kal hun lo ti zetin a chwa san taringot jingjingin na thok tharani anga na thok ho in tur a lei sak chuan gurong ta tur ja te chu pe in chutia anin be seu seu lai chu Miss Jin chuan lo mu in thil dik lo engi mutaka omni chuan a sha a lelama gurongi ro jingjingin in tur a lei sak ringot po chu alo hlim puin thil dang reng reng angai to theilo ja te an nalama soidon po chuan jingjingi in tur lei sak bok chu a soi le chen jingjingi bajum kal turin mei che ho thu soi shefu in an in tur in pevel an lo mu wang khan jingjingi chu ja te nen sok in ngai zonga nga yin a hna po chu ja te soi mu ani an rin thu an soi chu sha in anuya za hle ngai dan thar anei pha ta bok jate chu afala bengalin chu tiang thuleng fa ka omti asha chuan jate chu alau thongin gurong a thinrim chu alau hle a jingjingi la in gurong aya jate zo kan ring chu alom om thu soin lemchan zel zok chu arota an thu soi chu gurong po chuan lo she ve ngalin jingjingi le jate in ngai zong anga omtir chu alo rem ti lo bur thu apun lun tak tak ma in jate chu chola pengal maka jate la chu ai mi nen hunan mangdun theidon ti sha in chol a pe chu alo phur lutuk chumi nuwa chang chuan mi in amale jingjingi anrin hlel theinan jingjingi chu a mu in thil engi mo haulam tak tak te po ati sak ringa jingjingi man chwa a hlo thei viau la in gurong ero man chwa nge ngei du ang mai chuan a khosa a jingjingi po alaka lung oi lowin gurong kol po chu a chang du lawa na thok ten zan ji anei chwana a chuan gurong chuan zui ru in jingjingi lo chwa ve le chuan alo be wata a omdan wangte chuan thu pha choi le in jingjingi po chuan alo sha thiam ve mai chutia an din dun lai chuan an bul maya kalin arun sut wangin tlu chepin anin kis pala Miss Jin chuak tur chuan lo mu in midang po chuan an ron mutta veka chu gurong chuan rem cha nga la in anin kar chu soi chuakin jingjingi abial nu ani thu chu asoya jingjingi ero alo zak lutuk atuk lama na an kalpo in jingjingi abial nu ni ti an sha to miau wangin na thok dang te chuan an za rukar to a li fan chuan don po chuan an rualin an lut ngam law Miss Bai lau kalin an bula chuan na luta anin kar chu an soi chua ka ni po in midang mit mei venga midang om tinom lau tura khosa lau tur chuan a shila jingjingi a in thlashun viau la in gurong ero in an om dana midang mit alo khamani chuan an thiam lawani lau thu chu alo soi ve mak meeting an nei na po jingjingin a zui ve zel po chu midang ho chuan an soi sap sapa gurong chuan ngai theilovin jingjingi chu a hnuai thok le abial nu ani a om tinom lo tur le sha shom thil soi fo lo tur a khapin anat na awangin tu ma a hnai theilowa jingjingi cha chu akyang om thei ani wangin a hnuaia a thotir chan po chu shathiam tur ati in midang chanchin ai chuan an hna cheu chu thataka thok jok turin a cha a Miss Bai ro gurong thu soi chuan ati lom lo viau thung Miss Bai chu chairman mutura kal ngalin gurong a che dan le thil ti sang sang te chu soin jingjingi chu pe chwa tum takin a heka ma se chairman chu alaka lom lo le thlawin gurong ne na alaka an chat na chu ani lo zonga ngai lo tura shilin jingjingi chu mei che smart takani a moi lo taka a khosa karin lo tho soin gurong po CEO ni na chel tu ani angin adu ang taka company en kol turin dikna anei tho chu a soiboka ama lo kai shwai to dan nen danglam deu ma se khove la changkang zel ang hian angai dan pu alo hlui ve to anima na ti in jingjingi ta in alei tir tumna po akan se le vek to tho chu asoya Miss Bai ro atuma hlo chamti in sha in chairman chu a chwa san le tangal office lama jingjingi chuan mi zongzong mai chuan an hnai that ngam lo ba ka ti tur engma an pek du lo wang chuan a om dan chu she oma ti hle a Mr. He chu na enge mutal te ve tur chuan ange na ani la in gurong lung oi lawang ti in apedu si law ma se jingjingin adi lui tak la ta chuan file pakhat pe in
designing team department na pe ka ngai thu chu asoya jingjingi po phur takin akal ve ngal design department na thlen chuan an notice board ta na thok turan zon na antar chwa chu mu in amita la ngal hle gurong na thila miss bainen ansin chwaka an company thopui tur Mr. William mungei tumin an beingor hle a miss bai po chuan gurong rilru ne tum chuan ansin na hmuna chuan a rilru lak ngei tumin chan chu alave zela ma se gurong tan chuan omsia omlo Mr. William chu an hmu mai theilo wangin an du ai rei an cham pha boka jingjingi po gurong azin chungin company lama alakal chhun zom zela ni khat chu ruk pakhatin foreigner thil ruk atum lai chu mu in a chan puya akuta hliam nei pha in jate po in angai ven ngal wat foreigner pa chuan jingjingi chu in swal thiamati em wang chuan zirtir ve turin angena angai san mel hle jingjingi chuan ama chuan a zirtir ngai lo ti in apa chu zirtir tu ani thu le a zirna school an nei thu te chu asoya chu pala chuan an nomna te chu a zo chik hle a jate ngai chalo chu lawin rol watin anin chen sang thei sham gurong po Mr. William an la nga reng la chuan jate an lo bia in William chu company ya a mu thu le jingjingi ain hlam thu chu a shila gurong chu man mo zatin hotum chuan ain bo sai ve ngal jingjingi ngai ven tura kal ma saberin jingjingi po gurong mo chuan a hlim ve hle a atuka jingjingin gurong te nakal tur a thla zo chu an kota William khalo lang hlolin martial arts tum chuan a local hi alo ni jingjingi po chuan apa bula chuan shwayin Mr. Shu chuan che dan sang te chu alo zirtir ve tabuk gurong ten an project Mr. William an entir chuan chati veu ma se William chuan thutluk na sia mai chu harsa ati li a meeting room a jingjingi alo lu ve chuan phur zetin alo be ngal wat jingjingi ngai dan chu zot ve ngalin jingjingi po chuan a thiamang tok chuan shelfe in William rilru po chu a min thei ta shama anin thladon chuan William man jingjingi chu finga ti thu a soila yin gurong po in a bodyguard chawni lowin a bialnu po ani tel thu chu alo soi zoi shama William chuan US lama alele ma in martial art mang chuan short film shoot adu thu chu asoya jingjingi chu ama pui turin angen zui bok jingjingi po chuan she veu ma se anial she ve deu bok nen remati ta shama William an lom thu soya jingjingi kut fo sakatum chu gurong chuan alo dang wat ti chuan jingjingi te ina chuan shooting nei tura in bo sai chanin jingjingi chu achang tu nu ber tura ro manani a jingjingi nu le pa ba ka hanran chuan choi omin gurong te company lampo in anron tel puya jingjingi na chem manga athiam thil a show lai chuan a chema chuan thi sen mu in thi su ka nei bok nen ni kho shelovin atlutur chu gurong chuan lo mu in apan wata a in palna lama an light fit chu paltlu in atlak hial bok miss bai chuan thil thleng ngai toiletin gurong an jingjingin thi su ka nei ti a sha chu awangin chema khan akutalo at lui hi alo ni a ma se ama wanga du ayana a anin hliama wang chuan a ril ru chuan she omati ve hle damdo in lama chuan gurong po damlo ni ma se jingjingi na en kola a ompuya wang chuan nuama ti le peklu tuk miss bai chuan kan ve in na achanga bana a thelu tur thu chu asoya chol manga jin thoven amamo thu chu asoya gurong po chuan alo rem ti ve mai bok hun kalve zelin jingjingi po in gurong a bodyguard ta omringot chu ti in atuina lamzong ti ve tumin gurong te company ya designer department a na dil ve chu atuma a design thelu tur boy puin a beingor ve hle bok gurong po chuan a thein a pianga puin a kyanga chuan alo om ve ring zela atopa chuan jingjingi po in mani in ring tok lutuk lo chungin a design te chu online in a submit ve ta bok